tekereza gato ugiye ku kazi maze ukisanga ku kibuga cy'indege aho kajugujugu yawe bwite gutegereje. Ibi nibyo biba buri munsi kuri Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya. Muri iyi video turareba uko Putin ahuriza hamwe uburyo bwe bwo gutembera mu buryo bugezweho kandi bwizewe mu modoka, mu kirere ndetse no mu mazi. Putin azwiho kugira ubushake bwo kwirinda kubera amateka y'ibitero byo kumwica. Kubw'iyo mpamvu ashoramo amafaranga menshi kugira ngo yirinde buri gihe. Mbere yuko tureba uburyo akora ingendo ze mu buryo budasanzwe, Vladimir Putin ni perezida w'Uburusiya, akaba yarabaye mu mwanya w'ubuyobozi kuva mu mwaka w'1999 uhereye ku gihe yatangiye nka minisitiri w'intebe kugeza mu gihe cy'ubuyobozi bwa perezida. Yavutse ku itariki ya 7 Ukwakira mu mwaka w'1952 mu mujyi wa Leningrad, ubu ni Zenit St Petersburg. Yarangije amasomo ye mu mwaka w'1975 ahita yinjira mu gisirikare cy'Uburusiya. Ibyo reka tube tubiretse. Mbahaye ikaze kuri TheBros Entertainment. Putin akoresha kajugujugu ikorerwa mu Burusiya yitwa Byinshi, ariyo ncamake ya kajugujugu yakoreshwaga mu gihe cy'intambara y'ubutita. Nubwo atariyo kajugujugu isanzwe ikoreshwa n'abaperezida, Putin ayikunda kurusha izindi zihenze cyane. Iyi kajugujugu ifite uburyo bugezweho bwo kwirinda ibitero nk'ibikoresho bikoresha imirasire n'uburyo bw'itumanaho bugezweho. Perezida w'Uburusiya afite indege nk'iya Air Force One yo kumufasha mu ngendo ndende. Iyo ndege ni Ilyushin iri-96-300. Indege yahinduwe kugira ngo ikore nk'ibiro biguruka mu isanzure. Iyo ndege imuha ubushobozi bwo gukurikirana ibikorwa bya gisirikare, harimo n'ububiko bw'intwaro za kirimbuzi z'Uburusiya. Ilyushin iri-96-300 yateguwe ku buryo ishobora kwihanganira imihindagurikire y'ibikorwa byo mu kirere no kugwa mu buryo butunguranye. Bigaragaza ko Putin aharanira umutekano wo mu buryo budasanzwe. Nk'aho ibi bidahagije, biravugwa ko iyi ndege ishobora kuba ifite ahantu h'ibanga ho guhungira mu gihe cy'impanuka. Muri iyi ndege usangamo gym itunganyije neza, icyumba kinini cyo kuraramo n'ibikoresho by'imitako itangaje, byose byateguwe kugira ngo perezida w'Uburusiya agire umutekano n'umutuzo usesuye. None si byo twavuga ku modoka ze zo ku butaka. Imodoka ye yihariye perezida ni imwe mu zihenze kandi zirimo ikoranabuhanga rihanitse ryo ku rwego rwa nyuma ku isi. Yahoze ari Mercedes Benz S600, ariko mu mwaka wa 2018 yasimbuwe n'imodoka yihariye yakorewe mu Burusiya. Iyi modoka irinda ibisasu biremereye ndetse n'amasasu asanzwe. Afite n'ibikoresho byinshi by'itumanaho bidasanzwe. Putin afite imodoka zirenga 700 zihenze mu iduka rye rinini, kuva kuri limuzine zihenze kugeza ku modoka zishobora kugenda mu butayu bukomeye. Ariko ibyo si byo byonyine. Putin akunda gutembera no mu mazi. Afite ubwato bw'inyanja bunini cyane bita Graceful, bufite metero 260 z'uburebure. Bufite abakozi basaga 24 n'ibyumba by'agatangaza. Perezida azwiho gutunga ubwato bubiri bunini. Bumwe muri ubwo ni Graceful, bufite uburebure bwa metero 490 kandi bukaba bwaratwaye miliyoni 990 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bwubakwe neza cyane. Ubu bwato busa n'umujyi ugenda mu mazi cyangwa se umujyi ureremba hejuru y'amazi. Bufite ibintu byose by'agatangaza ushobora gukenera. Bufite piscine, gym, sauna n'ibindi byinshi. Biratangaje cyane. Ariko hari urujijo ku byerekeye ubufatanye mu gutunga ubu bwato. Umuyobozi w'Abongereza Walter Pierce yahakanye ko Putin ari nyiri ubu bwato bw'agatangaza. Nubwo ibintu bitaramenyekana neza, ikizwi nuko Putin adakoresha amafaranga menshi mu gihe cyo gutembera. Niba ari ku butaka, mu kirere cyangwa mu mazi, buri gihe Putin atembera mu buryo bugezweho. Yitaho ko afite umutekano wuzuye kandi agakomeza kugenzura igihugu cye mu buryo budasanzwe. Biragoye guhitamo ikinyabiziga kidasanzwe kurusha ibindi muri ibi byose, ariko ubonye amahirwe ushobora guhitamo gutembera mu bwato bw'agatangaza. Ububiko bw'ibinyabiziga bya Putin ntiburangirira hano. Hari byinshi byo gukomeza kuvugaho, ariko kandi birakwiye no kwibuka ko hari raporo zivuga ko Putin atari we nyiri ubwo bwato bw'ubwiza budasanzwe kandi utasanga ahandi ku isi, ahubwo ngo byaba ari iby'ibigo bifitanye isano n'abantu bo mu nkoramutima ze. Ikindi kandi hari bamwe mu bamunenga bavuga ko kuba nyiri ubu bwato buhenze ari ikimenyetso cy'ubutunzi bwe budasanzwe no kwiyemera, mu gihe hari igice kinini cy'abaturage cy'Uburusiya kibayeho mu bukene bukabije. Nubwo impaka zivugwa ku butunzi bwa perezida Vladimir Putin ku bwato zitararangira, nta n'umwe ushobora guhakana ko Putin yerekanye ko akunda ibintu bihenze cyane. Ibi binyabiziga by'agatangaza si ubwato gusa, ahubwo harimo n'imodoka zihenze, indege bwite ziwe ndetse n'akajugujugu. Ibyo binyabiziga bikorwa mu buryo bw'ibanga no mu ngendo za perezida. Mu magambo make ushobora kuvuga ko ibinyabiziga bya Putin bihenze cyane, byerekana ububasha n'ubutunzi bwe budasanzwe. Nubwo hari impaka ku bijyanye n'ubutunzi ndetse n'inkomoko y'ibi binyabiziga, ntawahakana ko ari ibitangaza kandi byuzuye ibikoresho bidasanzwe. Ntawabura kuvuga ko ari ikimenyetso cy'ubutunzi buhambaye n'ubuhangange ndetse n'imibereho idasanzwe ya perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Iyo tuvuga kuri kajugujugu ye bwite Byinshi, tugomba kugaragaza ubushobozi bwayo bwo kugenda neza mu bihe by'akaga. Iyi kajugujugu yabaye igihamya cy'amateka, kandi nubwo hagiye hageragezwa ibitero byo kuyituritsa mu bihe byashize,
iracyari igice cy'ingenzi mu binyabiziga bya perezida Vladimir Putin, kimwe n'indege ye bwite Ilyushin. Si uburyo bwo gutembera gusa, ahubwo ni nk'ibiro bya Putin biguruka mu isanzure. Uretse uburyo bwo kwirinda twavuzeho, iyi kajugujugu ifite icyumba cyo gukoreramo inama gikoresha ikoranabuhanga rigezweho ryo ku rwego rwa nyuma kugira ngo perezida agume mu itumanaho n'ikipe ye iri ku butaka. Ariko ikihariye kuri kajugujugu ni ingamba z'umutekano zidasanzwe ifite. Biravugwa ko ifite amarangi adasanzwe arinda ubushyuhe ndetse n'imirasire ku buryo ishobora kuguruka hafi y'ahantu hari amaradiyo active. Bivugwa ko kandi iyi kajugujugu ifite ubushobozi buhambaye bwo kuguruka mu kirere kirimo iturika ry'intwaro za kirimbuzi Edge, kandi yagenewe kugwa ahantu hatandukanye kuva mu butaka bugoye kugeza no ku bwato bugenda. Ibi bituma Putin agira ubwisanzure bwo gutembera butagereranywa. Byongeye kandi biravugwa ko iyi kajugujugu ifite igikoni cy'ikoranabuhanga rigezweho aho abateka babigize umwuga bamutegurira amafunguro akunda. Ilyushin 96-300 ifite n'ingamba zidasanzwe zo kurinda umutekano wa perezida w'Uburusiya. Bivugwa ko ifite uburyo bwo gukumira ibitero by'ikoranabuhanga ndetse n'ubwirinzi bwo kurwanya ibisasu no kurinda indege ziturutse hirya no hino zishobora kwigabaho ibitero bya za misiri. Ibi byose bigamije kurinda umutekano wa Putin n'ikipe ye mu gihe cy'urugendo. Byongeye, iyi ndege ifite ubushobozi bwo kuguruka mu ntera ndende bigatuma Putin ashobora kugera aho ashaka hose ku isi atarenze kugenda ahagarara. Mu ncamake, indege ya Putin yiswe Air Force One Ilyushin 96-300 ni igihangange mu by'ikoranabuhanga kandi itanga umutekano, umutuzo n'ubushobozi bwo kuguma mu itumanaho ku mwanya perezida w'Uburusiya. Iyi ndege ya perezida ituma akora akazi ke neza, ariko nanone ikaguha umwanya wo kuruhuka no kwidagadura mu gihe uri mu rugendo. Indege ya perezida Putin Ilyushin 96-300 ni ubusumbane bwo mu kirere ku ndege zose zogoga ikirere. Yagenewe gutanga ihumure ryuzuye, ifite igice kinini cyo kwicara kirimo aho kuryama, icyumba cyihariye cya perezida ndetse n'ibiro bye byihariye. Byongeye, biravugwa ko iyi ndege ifite ikoranabuhanga rigezweho nk'uburyo buhambaye bw'itumanaho n'umuyoboro w'itumanaho wihuta cyane kurusha iyindi yose, bituma Putin aguma akorana n'ikipe ye mu gihe aguruka mu kirere. Mu bijyanye n'umutekano, Ilyushin 96-300 ntigira icyo yihanganira ku ngamba zo kwirinda. Ifite uburyo bwo kurinda ibisasu no gukumira ibisasu bya misiri ndetse n'ikoranabuhanga ryo gukumira ibitero by'ikoranabuhanga. Iyi ndege itanga uburinzi buhambaye ku buryo ntakuka mu guhangana n'ibishobora guteza ibyago byose. Byongeye, ifite abakozi b'inzobere mu mutekano hamwe n'uburyo bw'ikoranabuhanga bwo kugenzura bihagije, bituma kandi umutekano wa Putin uba wizewe buri gihe. Ariko ntabwo ibintu byose biri kuri iyi ndege bijyanye no kwirinda. Ilyushin 96-300 ifite n'ahantu ho kwidagadura no kuruhuka. Biravugwa ko ifite icyumba cy'inama, icyumba cya sinema ndetse na gym aho Putin ashobora kwitoza mu gihe ari mu ndege. Byongeye, imitako yayo y'imbere y'inyubako ni ya kijyambere kandi ituma perezida ndetse n'ikipe ye bagira uburambe bwiza n'umutuzo mu ndege. Mu ncamake, Ilyushin 96-300 ni ikirenze mu birenze mu byo perezida Vladimir Putin atunze. Ni ikimenyetso cy'ububasha n'ishema ry'Uburusiya, igenewe gutuma Putin agira ihumure, umutekano n'uburyo bwo kuguma akorana n'abandi mu gihe ari mu ngendo ku isi hose. Nk'uko twabigarutseho, iyi ndege ifite ikoranabuhanga rigezweho kandi yita ku bintu byose ku buryo bwitondewe. Iyi ndege ya perezida igaragaza ikigero cyo hejuru mu ngendo zo mu kirere z'abayobozi bose b'isi. Mu rwego rwo kurushaho kwagura ku mutekano wa Putin, birakwiye kumenya ko afite uburyo bwihariye bwo kurinda ubuzima bwe buteguwe neza kandi ku buryo buhambaye. Uretse ingamba zikoreshwa mu ngendo ze harimo indege ze n'imodoka ze, Putin afite kandi itsinda ry'abamurinda batandukanye barimo abasirikare b'inzobere n'abakozi b'iperereza. Icyo gice cy'umutekano gikorwa mu buryo buhagije, kikaba gishingiye ku makuru y'iperereza ashyirwa mu bikorwa mu buryo bwihuse kugira ngo hashyirweho ingamba zo kurinda umutekano we. Ibi bifasha mu gukumira ibitero byose bishobora guhungabanya umutekano we ndetse n'ibindi bitero by'iterabwoba bishobora guturuka hirya no hino ku isi. Ikindi nuko Putin akoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kumenya ibiri kubera ku butaka no mu kirere. Hari amakuru avuga ko afite uburyo bwihariye bwo gukurikirana ibikorwa by'abashaka kumuhungabanya kandi agakoresha ikoranabuhanga mu itumanaho rihambaye mu rwego rwo kuguma mu itumanaho n'ikipe ye mu bihe byose. Mu ngendo ze z'amahanga, Putin akenshi ahabwa umutekano wihariye ubariwe ku bikorwa by'ubutasi mu bihugu atemberamo. Abakozi be barinda umutekano bafite ubumenyi buhanitse mu bikorwa by'ubutasi kandi bakurikira neza ingendo ze ku buryo bamenya mu buryo bwihuse impinduka zose mu mutekano we. Nko mu bihugu by'amahanga, perezida Putin agira ingabo zihariye z'abamurinda ndetse n'abakozi b'iperereza baturutse mu bihugu byinshi bagakora mu buryo bwo kumurinda mu buryo bwihariye. Mu by'ukuri, umutekano wa Putin ni ingingo ikomeye mu mitekerereze y'igenzura n'iperereza, bigafasha mu gucunga umutekano we no mu guhangana n'ibishobora kumugiraho ingaruka byose. Ubu buryo bwihariye bushimangira ko Putin yitondera umutekano we mu buryo butagereranywa, bigatuma atangiza umutekano mu rugendo rwe n'ahandi hantu hose aherereye. Ni hano turangirije uru rugendo rutangaje rw'ubuzima n'ibanga bya Vladimir Putin.
nizere ko mwishimiye iki kiganiro. Niba wifuza kandi gukomeza kumenya ibyihishe mu mikorere ya politike mpuzamahanga no kumenya byinshi ku bantu b'ibihangange nka Putin, ndagusaba kwiyandikisha kuri chaîne yacu ya TheBros Entertainment no gukanda ku nzogera kugira ngo uko dukoze ikiganiro uhite ubona ubutumwa bugufi mumenyesha. Turizera ko mutazacikwa na video nimwe kuko bizabafasha kongera ubumenyi ku byo mwari musanzwe muzi. Mwibuke ko ubumenyi ari imbaraga kandi twese hamwe tuzakomeza gusobanukirwa n'ibyavuzwe byinshi biri kuri uyu mubumbe dutuye. Nimugira bangati nk'ibisanzwe ndabashimiye.